На этой горе Кучла в селе Шелен уже много лет развивается голубой флаг. Когда-то она была свидетелем испытаний, которые выпали на долю жителей этого села. Каждый год они собираются здесь, чтобы поделиться воспоминаниями и почтить память тех, кто погиб в годы ссылки. Унут дедлер, ана, баба, ветан деген сөзлеріні, унут дедлер сен хырымлы олғаныны. Мерем Абдураманова родилась в селе Шелен в 1937 году. 7-летним ребенком ее выслали из Крыма. Спустя почти полвека она вернулась в родные места, где знала каждую скалу, каждую горную тропинку. Çapkalar gezerdik, bütün hayaller bizimleydi. Da, Habaklı'ya da çıkarıyorduk, Kuçla'ya da çıkarıyorduk. Ural'da yaşadık biz Krasnoyarsk'ta. Krasnoyarsk'tan Uzbekistan'a göçtüm. Uzbekistan'dan Rostov'a göçtüm. Rostov'dan da ben bir yerini kaldırmadım. Bir yere vardım. Bütün neye geldim. Çok şükür Allah'ın verdiğine şelenme yaşayayım. Каждый год на землю своих предков приезжают их потомки. Они делятся воспоминаниями и знакомятся. Anamın babası, ular Şelen köyden, uların evi bu evi, bu hepsine bu çete uların toprakları. Uların lagapları balıkçılardan. Bu Şelen bizim köyümüz, bu dağlar bizim dağlarımız. Bizim borucu bunda ulara, bizim ballara, bizim torunlara öğretip anlatıp bunlar bu dağlarını unutmasınlar. Ballara anlatayıq bunda gitmesinler. Ballarım bunda kalsınlar, kaldırsınlar. Toprakları satmasınlar. Nasıl biz bu toprakları aldık, biz özümüz biliyiz. Менің анам бұл көйде доғылған қартанам. Менің анам Эмине Насурлаева, қартанам Сальге ve Harbabam Насурла бұл көйде яшағанлар. Топрақ бізе күч вери. Мен бұл қырма көчкенде, асылда 10-й жыл көчтім. Өзбекстанда санки мана бір ши етмез еді, жүрер едім ште өерде. Мында көчкен сон мен анладым, бұл топрақта бізді рухымыз доғылды, жанымыз бір ерде қалды. Ончын мында қайтқанда жаннен беденіміз қошылып бір олды да, ончын бұл топрақ бізе епмізе күч вери. Депортация отняла у крымских татар все, что у них было. Их дома, в которых каждая семья создавала свою собственную атмосферу и уют, были разрушены или заселены другими людьми. Bu anamın, dayılarım anamın doğulan evinde duruyor. Bunda Abdullah dedem, Gülsüm Hartanam, onlar hepsi bunda yaşar ediler. Bu ballar hepsi, dayılarım, tezanalarım hepsi bu evde doğuldu. Ben bunda gelende ana babam vetanı, ana babam doğulan yeri deyip, bunda o kadar gönlüm taşay, kimerde ağlamaya da isteyim. Я правнук Паничева Али, который жил в этом доме. Вот как бы интересно все вот это посмотреть, как жил прадед, какие дома вообще тогда были, где вот... Это же наше коренное вот поместье, так сказать. Интересно очень. Benim Şelen'den anam, Şelen'den, babam Borun'dan. Biz işte Gromovka demeyiz, Şelen deyiz. Onun çünkü Gromovka uymay bize. Son ne diyeceğim, bu Şelen'e gelende biz turleniyiz. Biz nasıl diyeceğim, biz ilham alıyız. Çünkü bizi bunda çekiyor. Biz her türlü Kırım, bütün Kırım'ın köşelerden bunda geliyor. Bağ kesilmiyor. До депортации в селе Шелен проживало 178 семей, преимущественно крымские татары. Занимались сельским хозяйством, выращивали фрукты и табак. Bahçe var idi, ondan sonra tutunluk var idi. O tutunlar birinci sort idi. O tutunları ben bileyim kızlar ne terediler de ondan sonra onları getirip geçtiler ediler, nelere sepetlere koydular. Onları getirdiler tutun aranına da var idi neler, nasıl diyeceğim? Onda dizerediler kızlar, ondan son bir talay kadınlar hepsini dizerediler onları kurutur ediler. Da birinci sort edi. Yüzünlerimiz de birinci sort edi. Dış sort. İsmail Çoban'ın bahçelerine gideceğiz. Onda var idi 456 direk ceviz. O cevizleri de kolhoz yığar edi de son
trudadnilerine, рабочилere поетерediler. Ни одна встреча односельчан в Шелене не проходит без песни «Шелен Сувлары», «Воды Шелена» и танцев под нее. Каждый уроженец села знает, что эти края славились вкуснейшей водой. Хартбабам Өзбекстанда ашық хасталанды. Сон дайым улар весет япылар. Қырымдан кім кележек, су ап келсін. Сон бір кімсе кетмеді, бір кімсе келмеді, келмей олмадылар. Сон чоқырақтан Өзбекстанның алдар бірден су. И дедем ютты оны. Сон айта қызым, бұл Шелен су дегель, Шелен су ляч. Встреча в селе Шелен прошла на одном дыхании. Ведь каждый раз, приезжая в эти края, уроженцы села и их потомки как будто вновь обретают родину. И этот день становится настоящим праздником.